जुजलपा नमस्ते भिसुठा नेपाल भाषा समाचार जना वयाचना जी महर्जन सरिश्मा जी पेज ना महर्जन नप प्राविधिक भाषा विविसा साक्य थौ नेपाल सम्बत झिन्सा स वपि द दिलागा षष्ठी शनिबार दिन अले 2077 असार 27 गते अतेहे 2020 जुलाई 11 तारिख एमसीसी पास यात गुहाली यासा पार्टी या मु भाला प्रचण्ड यात बिगु प्रस्ताव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छम व्यक्ति छगु पद याना सहमति या बिन्दु तयारी यागु कुटा जुया चंगुडु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पद मटोते गु अदान कया चंगु दुसा सहमति या नीति दठुया लपुया मालिगु च्या जुया चंगु इले ठुजोगु कुटा जुया चंगु ख ओली लिक्क लापे स्थायी कमिटी दुजपी सुभाष नेमुङ प्रदीप केवाली व शंकर पोखरेल बिबार शनिले प्रचण्ड निवास खुमलतार ठेंगु ख इमिसा ओली या पाखे सहमति या बत्मलाइन बारे सहल यागु ख विश्वस्त स्रोत कथा ओली पक्ष पार्टी नेतृत्व प्रचण्ड कायगु कथा सहमति पिकाई फैगु तर उकिया नीति एमसीसी पारित यात गुहाली यामागु प्रस्ताव तगुडु ओली व प्रचण्ड निमहे नाय जुसान पार्टी चलियागु मु अधिकार प्रचण्ड यात बिगु इमिगु प्रस्ताव ख ओली पक्ष धर सरकार धासा छुन हालते मटोटेगु अडान कया चंगुडु प्रचण्ड धासा बटमलाइन हे सरकार टोटे मागु थासे पार्टी स्थायी कमिटी या निर्णय कथा जले जुई मागु अडान कागुडु निगुनी पक्ष या थथगु अदान ख मिले जुइगु फया चंगु मदनी सरकार न्याके टेंगु थीथी आयोजना थपिन्टा उठी बास या टेंगु थासे यलाई ऐतिहासिक बस्ती खुनाया बासिन्दा पिन्सा विरोध प्रदर्शन यागुडु जनसरकार समिति खुना सोनिग तराई मधेस फास्ट ट्र्याक द्रुत मार्ग या प्रवेश बिन्दु खुना मेठा सारिया मागु लिसे या मागतया शुक्रबार यही माइतीघर मण्डलाय प्रदर्शन यागु ख फास्ट ट्र्याक 132 केवी हाई टेंशन लाइन बाहिरी चक्रपथ बागमती करिडोर लिसे या परियोजना खुना या स्थानीय पिन्त विस्थापित या डेंगु स्थानीय पिनेगु गुनासुडु जनसरकार समिति या नायो नेपाल डंगोल विकास निर्माण या नामे सरकार नेवा सम्पदा समाप्त या डेंगु धागुडु असार 20 गते किसान पिन्स थगु नामे लालपुर्जा डुगु वी वा पीट वोब्ले प्रहरी परिचालन याना दमन यागु थासे स्थानीय विरोध याना चंगु ख थेचो या बालकुमारी देगले गजो तल थेचो या बालकुमारी देगले गजो तगुदो एलाया गोदावरी नगरपालिका थेचो 12 या चुएलाछि चुंगु बालकुमारी देग याथा शुक्रबार गजो तल गोदावरी नगरपालिका थेचो चुंगु बालकुमारी देगले पुनर्निर्माण या चुले बालकुमारी गुठी देग या पुलांगु गजुले लुसिगु नीति चन्दा आह्वान याना चन्दा सहयोग कया गजुले लुसिगु जायागु ख उगु गजु या त मिग शुक्रबार विधिवत रूपमा पूजा याना देगले गजु तयागु जा कोचागुदो विक्रम सम्बत 2072 साल त पुक्याचान चिटी जुगु पुलांगु बालकुमारी या देगले विक्रम सम्बत 2076 साल पिया पुनर्निर्माण यागु ख देगले लियोदनिगु जा यक्न हे कोचाएका देग या त न याकन हे भिंगु दि सोया देगले तेगु न गुठिया नाय पिन्सा थागुदो सचिव जिन्चाम संक्रमित थप सोनिगले निचाम संक्रमित मुक्क 16,649 जना संक्रमित देशे 118 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थप जुगुदो ठोलिसे मुक्क संक्रमित ल्या 16,649 जना थिंगुदो स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जगेश्वर गौतम संक्रमित बारे जानकारी बिउगु ख आतक कोरोना संक्रमित पि वासयाना लंका 811 जना छि लिहा उनी ढुंगुको दो पूर्वया धनकोटा भोजपुर सोलुखुम्बु हुम्ला व मुस्ताङ जिल्ला कोरोना मुक्त जुगु स्वास्थ्य मन्त्रालय जानकारी बिउगु दुसा सोनिगले निचाम संक्रमित थप जुगु दो तनोई या शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 पुलचोक बजारे सेती नदी दुहावो गुडु मध्यक वयाचंगु वायाना सेती नदी बावो गुडु सेती व सुरौठी खुसी टक्क पुलचोक बजारे दुहावे ढुंका पि निखा छे दुबाने लागुडु वडाल्या 4 या 28 खाछे व वडाल्या 8 या 14 खाछे दुबाने ल्या ढुंका 150 जना सिवाय उपमनोटेटा सुरक्षित थासे यंकु गुडु वडाल्या 8 या वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद रेग्मी धागुडु सेती नदी बस्ती दुने हे दुहा वंगुली अनया बासिन्दा पिन्ता सुरक्षित थासे यंकु गुडु पशु चौपा
या पिन्त चुइका यंकुगु व क्षति विवरण मुंकेगु ज्या यानाचंगुडु स्थानीय पिन्त सामुदायिक भवने नेगु व चनेगु व्यवस्था मिले यागुडु सेती व सुरौदी खुसी थप क्षति या फुगु क्षेत्र या बासिन्दा पिन्द न सुरक्षित द्वित आग्रह यानागु वरदक्ष रेग्मी धागुडु नेपाली सेना व प्रहरी दिसे जनप्रतिनिधि पिन दुबाने लागु क्षेत्र खटेजुगुडु छलखेलाना म्याग्दी सोमसित स्वीछम बेपत्ता मद्दिक वावयाचंगु हुनी कुटुवोगु चल व खुसीबाला याना म्याग्दी सोम मनुट सिगु दुसा स्वीछम मनुट बेपत्ता जुयाचंगुडु जिल्ला धौलागिरी गाउँपालिका 7 ताकुमे निम व रघुगंगा गाउँपालिका छमेसिगु सीम लुयावगु म्याग्दी प्रहरी प्रमुख डीएसपी किरण जंग कुवर जानकारी बिगुडु रघुगंगा गाउँपालिका 6 स गोठे वनेटा वम स्वीपेड या ललितमान छन्त्याल लापु खुसी छिगु जोले चलुया बेपत्ता जुगु ख वया सीमलुयाउगु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदी जानकारी बिगुडु चलख धौलागिरी रघुगंगा व माली गाउँपालिका उपलिचो लागुडु धौलागिरी गाउँपालिका 6 या नि सोम व माली गाउँपालिका 7 बिमिया च्याम बेपत्ता जुगु प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञान प्रसाद थकाल जानकारी बिगुडु चलख लिचो लाकुगु क्षेत्र उद्धार पुच ठेंगु प्रजी ठकाल जानकारी बिगुडु रघुगंगा गाउँपालिका रघुगंगा खुसीता चुइगुगुडु बेली ब्रिज चुके ठुंका रघुगंगा अन्नपूर्ण गाउँपालिका व मुस्ताङ जिल्ला टक्कै यातायात सम्पर्क बन्द जुगुडु बेनी नगरपालिका या म्याग्दी खुवी रघुगंगा खुसिया हुनी जोखिमे लागु नि चाखा छे छेज पिन्त सुरक्षित थासे यंकुगु ज्याजुया जंगुडु अनया सचिव जिमेसिता उदार्यना गलेश्वर या धर्मशाला व आमा समूह तेगु प्रबन्ध मिलियागुडु सार्वजनिक यातायात चलियाए मखु ताचा सरकार याता लला यातायात व्यवसायी छुन हालते सार्वजनिक यातायात चलियाए मखुगु थाकुदो इमिस ताचा सरकार याता ललाएको थासे यातायात सञ्चालन याना केने त सरकार याता ख्याचो बिगुदो छगु पत्रकार सम्मेलन यासे न्यागु बुदे माग सार्वजनिक याना यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल यथास्थिति यातायात सञ्चालन न्याय मफैगु थाकुदो महासंघ या नाय होम प्रसाद अधिकारी सरकार पूर्व तयारी बिना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन न्याय थाका अव्यवहारिक व खतरनाक प्लान ह्याकुगु थाकुदो थपिन्त हचुवा या भरे यातायात सञ्चालन या त थाकु तासे अधिकारी थाकुदो जिमिस गाडी चले याए मको सरकार या त ताचा ललाय महासंघ या नाय अधिकारी थपिनीको व्यवसाय चौपट जुगु थासे आ यातायात सञ्चालन या मफैगु थाकुदो अधिकारी सरकार या त सार्वजनिक यातायात राष्ट्रियकरण या त थाकु तासे यातायात सञ्चालन यागु खसा सरकार फुक्क यातायात राष्ट्रियकरण याना चलियाए नाक्यों राष्ट्रियकरण याए बोले थपिन्छ यातायात या लागत मु कायदेमा सरकार थपिन्छ कर्जा दक्ष लिपा पुले जीगो याए गु सिवेन व्यवस्था यागो थागुदो आछुन हालते यातायात सञ्चालन याए फैगु अवस्था मडो थकी दोपने ज्योतिषी अर्जुन क्षेत्र गिरफ्तार थट ज्योतिषी धाइम अर्जुन क्षेत्र या त प्रहरी गिरफ्तार यागुदो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तंगाल या सह सचिव थका थगी यागु अभियोग अर्जुन क्षेत्र गिरफ्तार लागु ख विशेष सूचना या आधारे अख्तियार व महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा या पुचल क्षेत्र या त गिरफ्तार यागु ख आयोग या प्रवक्ता प्रदीप कोइराला थासा थम क्षेत्र गिरफ्तारी बारे जानकारी वगु मसुगो थासे जाँचबुझ याना चुनागो थाकुदो सम प्रहरी अधिकृत या कथन क्षेत्र विद्युतीय प्राधिकरण खरिद यागु जग्गा घोटाला जुगो थासे 4 करोड तक दा माग यागु ख बार्गी निग या छोले 50 लाख लेनदेन सहमति जुइठुङ्गा या अवस्था क्षेत्र गिरफ्तारी लागु ख तसक मुख्य बोई थका अफुहा बोलुङकु गु डोपने ज्योतिष अर्जुन क्षेत्री जेठ 21 2076 न गिरफ्तारी लाठुङ्गुको दो भारतीय गुण्डा नायकी विकास दुबे प्रहरी कारवाही स्यागुडो प्रहरी या ल्वावलाका क्याटुङका जवाफी कारवाही दुबे स्यागु भारतीय प्रहरी दाविदो दुबे बिहिबार उज्जैन धैगु थासी चोंगु महांकाल देवा पाखे गिरफ्तारी लागु ख दुबेयाट प्रहरी शुक्रबार सुथे कानपुर यंकुगु ख भारतीय प्रहरी दावी कट दुबेयाट तयाकुगु गाडी शुक्रबार सुथे 6:30 ता इले सटक्या सिथे फाटाफुल वडुङका विकास दुबे प्रहरी ल्वावलाका कया आक्रमण या
खुट यागु ख व जवाफी कारवाही स दुबेयात स्यागु ख दुबेया छाती व कमरे गोली कगु ख वयात अस्पताल यंका चोंगु इले शुक्रबार सुटे 7:45 ता इले दुबे सिगु भारतीय प्रहरी दावी यागुडु भारतीय कानपुरे दुबेया पुचा लिसेया लफी छम डीएसपी लिसे च्यामा प्रहरी सिगु ख ठो घटना ढुंगा भारतीय प्रहरी विकास दुबेया मालिगु जा तीव्र यागु ख वेचले दुबेया छम लिक लामा गुहाली मी न प्रहरी कारवाही स स्यागुडु थौया नेपाल भाषा समाचार थानेको चागुडु आकन पिन्ट सुना सल्लाह सुझाव छोया है बियादी मासा जिमिता स्वप तया दिस नाप ठो भिडियो लाइक एना जिमिगु ठो च्यानल त सब्स्क्राइब एना ऑल नोटिफिकेशन ऑन एना दिदका मनटुना चना प्राविधिक पासापी रोबिन त सुभाबिसे जी महर्जन सरिश्मा वो बेजना महर्जन यातन वनिगु उजा बियादिस सुबा जेमा भए